Ikaze mu bwami bw'inyamaswa kuri Hospitality TV. Tugiye kubabwira ku buzima bwa gasumbashyamba cyangwa se giraffe. Gasumbashyamba ni inyamaswa iboneka muri Afurika no mu bindi bihugu bitandukanye. Ikaba ariyo nyamaswa ndende ipima metero 5 n'igice mu burebure. Urumva ko ni ndende rwose, kuko mu buzima bwayo kubera kuba ndende irisha ku dusongero tw'ibiti hejuru, utwatsi dutoshye turi hejuru ku biti bitari birebire cyane byo mu ishyamba, nibyo iba yirishiriza. Ubona igenda iteye neza, iyo uyireba ubona iteye neza, urabona uko zigenda ziteye neza cyane. Aba ari ndende, urabona uko zinaga amajosi, ubona ari ibintu byiza cyane. Iriya ni imikino ziba zikina cyane cyane igashimisha ba mukerarugendo baba bagiye kuzireba. Giraffe rero iboneka cyane cyane mu bihugu bitandukanye. Muri Afurika turazifite. Ibasha gupima ibiro kuva ku 1930, cyane cyane giraffe y'ingabo, n'ibiro 1180 kuri giraffe z'ingore. Urumva ko ziba zifite ibiro byinshi. Giraffe kubera kuba ndende cyane zikunze kwitura hasi, guhaguruka bikazinanira. Ari nabyo byago zigira. Y'intare iyisimbukiye ikayinaganikaho biroroshye cyane kugira ngo yiture hasi. Dutangiranye na giraffe y'ingore iri kubyara. Mukurikire mwirebere ibibera mu bwami bw'inyamaswa. Mu bwami bw'inyamaswa nk'uko nagiye mbibabwira, ni ahantu hatoroshye, ahantu bigoranye cyane kugira ngo inyamaswa ivuke izakure. Gukura biragorana cyane kubera ko ziba zihigwa cyane. Giraffe ziri mu nyamaswa zihigwa cyane n'intare. Uze gukurikira urebe, nubwo iyi giraffe ivutse, ariko mu minota, mu masegonda make cyane iratangira guhura n'ibyago, iratangira guhigwa n'intare. Please mukore subscribe abatarayikora, nawe wayikoze kandi ukore like, comment and share. Twubake Hospitality family ifite imbaraga. Giraffe cyangwa se gasumbashyamba y'ingore yarabyaye. Imaze kubyara mu minota mike cyane, akana katari kanamenya no kugenda. Nk'uko mubibona, gasumbashyamba yibyaye akana gatangira kwigwanaho, kagatangira kwiyumvamo imbaraga. Mu masegonda make cyane kaba kamaze gutangira gushaka guhaguruka. Mu minota mike kagahaguruka, kagatangira gushinga ibirenge no gushaka gutera intambwe. Mu gihe rero kari kataratera intambwe, ukurikira uze kwirebera ibyakabayeho. Urabona gatangiye gutera intambwe, karimo gushaka kugenda. Ariko se disi ibibera mu bwami bw'inyamaswa, intare, izindi nyamaswa z'inkazi ziba ziri aho ngaho zirekereje, zireba yuko hari inyamaswa iri mu ntege nke ngo ziyifatire mu ntege nke zayo. Urabona nk'aka kana kugira ngo kaze gucika intare ntago byoroshye, kubera yuko ntikazi kwiruka, ntikari kamenya kugenda neza. Aha rero hari hashize amasaha make cyane kavutse, gatangiye kugendana na nyina. Intare nayo iba yahingutse, urayibona hariya, ngiyo ngiyi intare y'ingome y'ingore. Yakabonye kari mu muryango wa za gashyumbashyamba. Za gashyumbashyamba zimaze kubona intare ziriruka, akana nako gatangira kwirwanaho ngo kiruke. Ariko kubera ko katari kari kamenya kwiruka neza, ntago biraza kukorohera kugira ngo gacike iriya ntare. Urabona ko na za hayena cyangwa se impyisi nazo zahageze. Mbese uba usanga mu bwami bw'inyamaswa
utwana tuvutse tukiri duto tuba duhuye n'ibyago. Iyo idahizwe n'intare ihigwa n'impyisi, iyo idahiriwe n'impyisi inzoka iba yahageze, iyo itariwe n'inzoka ikegera hafi y'inkombe z'amazi, ubwo za krokodayiro n'izindi nazo ziba zayiboneye hafi zikayirya. Urabona hano intare yegereye, imaze kwegera akana karikanga kagwa mu mukokwe hasi, kagwa hasi mu mukokwe. Intare ntiyacika intege, urabona akana ngako kaguye mu mukokwe. Intare rero iracunga aho kaguye ihita igasangayo, irakaniga igatera umunigo. Urabona iri kugatera umunigo hariya, igateye umunigo wa mbere, irangije iracungacunga ngo irebe, irangije ibonye gacitse intege gapfuye irakajyana. Nyina rero irahahingutse, maze kuhahinguka intare irikanga igata aho ngaho. Urabona ko kameze nk'akapfuye. Nyina rero yaje kwiruka, iri hejuru, akana kari munsi y'umukingo kegereye amazi. Kubera intege nkeya no kubura imbaraga zo guhagarara neza, kagiye gasanga amazi. Kamaze gusanga amazi, intare nayo igumya gucungira aho hafi. Urabona iri hejuru y'umukingo, akandi kari mu mazi. Nyuma y'amasaha make gahagaze mu mazi, imvura yaraguye, imaze kugwa, amazi y'umugezi ariyongera. Amaze kwiyongera, muzi yuko amazi yo mu bidendezi byo mu mashyamba aba akonje. Intare yagumye kurekereza hafi. Kubera ubukonje, amazi yiyongereye, kakana gakomeza gucika intege. Urabona ko kari gucika intege, karimo karagenda gapfa. Akana kagasumba shyamba kamaze iminota mike, amasaha make kavutse, kacitse intege muri ya mazi. Nyina nayo ikomeza guhura n'ibyago, intare zirayihiga. Zimaze kuyihiga ziyitura hasi, ikomeza kwirwanaho ihaguruka, biranga. Intare ziyinaganikaho, zirongera ziyitura hasi bwa kabiri. Urabona ko kubera ko gasumba shyamba aba ari ndende, ntago byoroshye kugira ngo iresiste ikomeze guhagarara mu gihe intare zayinaganitseho, ntago biba biyoroheye. Urabona ko hano yakomeje kwirwanaho, ariko intare zikomeza kuyataka, zikomeza kwataka. Ahangaha ni iyindi gasumba shyamba iri kumwe n'akana kamaze gukura. Intare, mwakoze kuba mwadukurikiye, mukore subscribe, comment and share. Ciao ciao.